Bog svima i dobrodošli u novu epizodu Kavice sa Sarom. Danas mi je velika čast što sam imala priliku ugostiti kolegicu iz Eđara, Ivonu Zgrabljić, koja je ujedno i naš coach. Ivona, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Kako si mi? Pa jako dobro, evo, drago mi je da pijemo kavicu i da smo se konačno našli, evo da se mogu predstaviti cijelom Q-mansima i na neki način da znaju ko je ta žena koja se stalno spominje i sliku smo ti objavili, mali opis, tako da je, mislim da je ovo puno konkretnije predstavljanje. Radiš sa menadžmentom unazad godinu dana, sad si počela raditi sa core timom, pa evo da nam otkriješ ono što smiješ, koji je ti je naum bio prije godinu dana kad si krenula raditi s dečkima. Pa evo, drago mi je uopće da imam priliku raditi sa Q-om. Evo, prije godinu dana Filip me pozvao jer smo imali priliku surađivati prije i općenito, ajmo reći, ekspertiza mi je rad sa upravom, sa menadžmentom i kad smo krenuli raditi, moj naglasak, jedan zahtjev je bio da zapravo krenemo upravo od glave, kako ja znam reći, i ono što je meni zapravo odlično je da smo godinu dana mi radili na određenim konceptima i očito valjda dečki vide neke pomake, a nadam se i vi da vidite. Ja ću reći sigurno da vidim. Da, ok, evo, čisto da dečki znaju. Tako je, mislim, tu sam jako dugo, tako da definitivno mislim da sam dovoljno kompetentna da mogu dati sud. Tako super, lijepo. Evo, uglavnom i onda neki pomaci su se dogodili, ja bih rekla da su dečki vidjeli važnost toga da čovjek s vremena na vrijeme stane i kako bi ja rekla, stvari sagleda sa balkona i to je nekako moja uloga da svaki 2 tjedna sa svakim od njih sjednem i u odnosu na neke njihove teme koje su im bitne da sagledamo stvari. Ono što je ovdje važno, ne ide, nikad se pomak ne događa ako nemamo dobre učenike, i jednu otvorenost na učenje. Tako da u tom smislu, evo, pohvala cijeloj upravi i ja znam reći da je to dobar temelj da se onda isti taj mindset spušta na ljudi dolje. I u tom kontekstu sam sretna da sad mogu raditi sa core timom i nedavno smo počeli raditi. Evo, moja avantura rasta zajedno sa Q-mansima se nastavlja. Super. Koji je, znam da ne smiješ puno otkrivati naravno, ali koji je u tom coachingu bio i još uvijek je fokus? Koja je ono recimo glavna stvar koju bi izdvojila, šta si htjela postići? Ovako, s obzirom da sam u ovom području nekih zadnjih 15 godina, naravno ja sam isto učila i rasla kroz cijelo područje, u jednom momentu sam primijetila jedan obrazac, a to je da radila bi često na skillovima i razvoju vještina, a kada bi došli do samih problema uvijek bi se vraćala na isto, a to je da bi ljudi znali vještine, ali s obzirom da nisu imali svijest o sebi, kako funkcioniraju, i to je ta tema koju ja bih rekla za mene je top tema i temelj svih tema, to je self-awareness. Znači kad sam shvatila da je zapravo se stalno bavim istim problemima, i da neke stvari ja bolje razumijem nego ljudi s kojima radim, onda sam obrnula proces. I za mene sad self-awareness i cijela, ajmo reći, rad na tome da ljudi upoznaju sebe, svoje potencijale, svoje talente, kako njihova mašina funkcionira, to je za mene temelj svih skillova. Jer recimo, ne znam, sigurno su ljudi čuli za rješavanje konflikata, davanje feedbacka i tako dalje. Postoje razne skillovi gdje ljudi očekuju, ja ću sad naučiti te stvari i bit će sve super. A zapravo, ako vi imate određeni temperament ili sazdani ste na način da vama određene stvari ne leže, skill može to malo umanjiti, ali nelagoda ostaje. I to je ono što ja s ljudima radim, da razumiju ko su, kako funkcioniraju i onda to sve skupa stavljam u ulogu. I na tome sam radila i sa dečkima, zadnjih godinu dana. Radila sam na osvještavanju njihovih potencijala u njihovoj ulozi
u međusobnoj suradnji, znači jer oni su isto jedan tim. Naravno, da. Kako da zapravo njihove sposobnosti, potencijali, talenti više u timskoj suradnji dolaze kao menadžment tima, a isto tako kako da još bolji budu voditelji svojim ljudima. I to je bila moja primarna uloga i naravno onda, kak se kaže learning by doing, onda bi se dogodile neke situacije, pa svi ti koncepti i teorije stavili bi ih u konkretne situacije. I to zapravo najviše volim. Čak volim kad mi ljudi dođu s konkretnom situacijom, problemom i onda postoji jedan dio gdje ih učim modelima i onda to stavljamo u praksu. A bez problema nema suočavanja. Naravno, tako da evo, za mene su dobrodošli. Jel? A daj mi reci onda koja je ideja isto ovako grubo sa core timom? Raditi na sličnim stvarima s obzirom da sam naziv kaže i već smo predstavili šta core tim je i koja je ideja. Kako si to zamislila? Eto, s obzirom da su dečki vidjeli jedan značajan iskorak tu, vidjeli smo zapravo da bi njima se skratio taj proces, odlučili smo određene spoznaje i znanja prenijeti na core tim, posebice u području razumijevanja svojih potencijala, talenata. Tako da, evo, cijela ta tema, znači self-awarenessa, a samim time i self-regulationa, znači moja dominantna uloga je upravo u tom području, da ljudi osvijeste svoje potencijale i da ih još kvalitetnije koriste u svojoj ulozi. Moje iskustvo da ljudi imaju puno skrivenog potencijala i za mene je to šteta. Moja uloga je zapravo da sve te skrivene, zaboravljene talente, potencijale, da oni postanu vidljivi, ne samo voditeljima i menadžmentu, nego i samim ljudima, jer to treba biti uzajaman proces. Znači da ljudi sa sobom rade na tome da puninu svog potencijala koriste u ulozi. S obzirom da je Q firma koja maksimizira stvari, zaista koristi sve svoje resurse, bilo bi stvarno lijepo da ljudi pronađu te skrivene resurse, jer engagement i, ajmo reći, jedna motivacija na radnom mjestu zaista ovisi o tome u kojoj mjeri koristimo svoj potencijal. Tako da će moja uloga, dragi ljudi, da brinem o vašem potencijalu i da dok ste ovdje u Q, eto, punina vaših talenata izađe na površinu. Baš si to lijepo rekla i mislim da će se svi veseliti kad ovo čuju. Ok, sve oko tebe se vrti oko tog ID-a. A daj nam malo više reci o ID-u i zašto je on važan. Pa evo, Edukator ID je alat koji je na neki način rezultat mog rada 10 godina u HR-u. Kako sam radila kao konzultant za ljudske resurse, primijetila sam da neke stvari o ljudima znam puno više nego oni sami. I onda sam gledala kako da određene kompleksne modele približim ljudima. Edukator ID je zapravo alat koji je neki, rekla bi, framework, jedan okvir za osobni, profesionalni, karijerni razvoj. Naglasak je na samosvijesti, na svijesti o tome kako funkcioniramo, koje talente imamo, koji su naši motivatori, koje su naše vrijednosti. I ti alati su dovoljno duboki, a dovoljno jednostavni za razumijevanje. Kroz Edukator ID ja zapravo s ljudima dobivam zajednički jezik. Prvo u radu sa menadžmentom, oni razumiju kad ja kažem ID, onda kažem to je pojedinac sa svim svojim sposobnostima, motivacijama, vrijednostima i zadatak zapravo svakog pojedinca je da te potencijale razvije, a Edukator ID alat pomaže da zna čovjek kako. A isto tako, s druge strane, voditelji, menadžmenti uče kako okopavati i na neki način održavati i razvijati ljudski potencijal. Poveznicu obično stavljam između biljaka i zemlje. Ljudi su poput različitih biljaka. Ne treba svakoj biljci ista količina vode, sunca. Tako da evo, kroz Edukator ID vi sami za sebe vidite što je vama potrebno za kvalitetan rast, a voditelji i menadžment koji su kao vrtlari na toj zemlji se uče da na neki način različitim biljkama treba različito pristupiti.
Tako je. Ono što je Q u ovom slučaju je zemlja. Da. Sad, nadogradnja bi bio company ID, a to je da nije svaka zemlja za svaku biljku i obratno. Ja bih rekla da ste vi u tom uspjeli. Da. Da Q ima prave Q-manse i da su prave biljke za ovo mjesto. Zato uspijevate. Da, super ova analogija. Jedan od osnovnih zadataka HR-a je ta podrška u profesionalnom razvoju. Koliko je profesionalan razvoj važan prema tvom mišljenju? Pa, ako želite biti angažirani na radnom mjestu, onda se trebate profesionalno razvijati. Čovjek je stvoren da se razvija i da raste. I u tom kontekstu svaka osoba i svaki profesionalac bi trebao ozbiljno prihvatiti tu ulogu. Ako želimo jedno okruženje gdje su ljudi motivirani, angažirani, zadovoljni, a to je cilj isto tako Q-a, onda zaista trebamo promišljati kako sebe profesionalno razvijati. Te potencijale da unutar Q-a i ove uloge gdje se sad ljudi nalaze, da ih svakodnevno koristite, a onda i razvijate, a onda ćete isto tako dati rezultati i za klijente, a i za Q. I to je zapravo dobitna kombinacija. Bez razvoja nema engagementa. Naravno, da. Sljedeće pitanje mi se tiče osobnog razvoja, ali ja bih prvo voljela neko razgraničenje osobnog i profesionalnog razvoja. Šta je tu? Povezani su, jel? Neizbježno jedno s drugim, ali koja je točno razlika? Pa, osobni razvoj, znači kad god se razvijemo, mi radimo na sebi. A profesionalni razvoj znači kada sve to stavljamo u kontekst posla. Određene uloge i posla. Rekla bi da jedno uvijek utječe na drugo i jedno uvijek ima veze s drugim. Samo što je profesionalni razvoj je rad na nama, jel? Ako pričamo recimo rad na samopouzdanju, onda pričamo o radu na samopouzdanju unutar uloge. Jel? I onda kad vi pričate da vam nedostaje samopouzdanja u prezentiranju, u kontekstu profesionalnog razvoja vi ćete možda onda upisati radionicu vještine prezentiranja i ta radionica će vam pomoći da vaše samopouzdanje raste. A u kontekstu osobnog razvoja više može raditi na uzroku zašto imam niže samopouzdanje, na primjer, u prezentiranju, iako po talentima bi trebalo biti sve ok. Onda je tu malo, ajmo reći, osobni razvoj ipak malo zahvaća dublje, ali ne preduboko kao što ide psihoterapija. Znači, u mom radu zapravo ja se bavim više potencijalima, naravno sve je to povezano. Ako vi imate nekakav svoj problem unutarnji, on će se reflektirati i na radnom mjestu. Ali osoba u HR-u ili coach se načelno zadržava u ovom području osobnog i profesionalnog razvoja, a ja osobno ako vidim da osoba ima neki možda veći, dublji problem, onda je uputim da malo se dublje pozabavi, da mene pitate iskreno, svi bi trebali malo prokopati, jer u krajnjem slučaju to je to. Onda malo tražimo korov i iščupamo stvari koje nam smetaju u tom našem rastu. I onda je to dobro biti i za osobni i za profesionalni razvoj i za sve skupa. Ok, znaš da smo zadnjih sad već pola godine u uspostavi performance managementa, pa me zanima, puno pričamo o tome, znam da smo vam već dosadni, ali ovo mi je danas idealna prilika da vam neko s ovoliko godina iskustva zapravo kaže koliko je performance management bitan i šta misliš o ovom našem personal development planu. Ok. Znači, svaka kompanija jasno treba ostvariti određene ciljeve, usmjerena je prema nekoj viziji, ima nekakvu misiju, ali isto tako da bi taj raz bio usmjeren, uvodi se performance management kako bi ciljevi bili jasni ne samo upravi, nego i ljudima dolje. Upravo performance management osigurava da to bude svima jasno i da to zovemo svi istim imenom. Inače je to stihija. I stihija je isto dobrodošla jer neke gerelske stvari, promjene se događaju i stihijski. Ali ako želimo jedan ozbiljniji rast u nekom trenutku, zaista treba uvesti to kao proces i on osigurava da na svim razinama možemo razumjeti kamo idemo i što treba odraditi. S druge strane, ako to spuštamo na ljude,
ili na odjele, jel? Znači prvo na odjele gledamo strateški, pa onda spušamo to na odjel, pa onda na pojedince. Rekla bi da je performance management najvažniji da pričamo istim terminima i istim jezikom, jer onda zapravo oko sličnih stvari, oko sličnih okosnica imamo komunikaciju. Na kom u tom procesu leži glavna odgovornost? Mislim, podijeljena je možda, nije isključiva. Pa zapravo prvo na upravi menadžmentu je da osigura da performance management postoji. Jel? Ali u trenutku kad mi definiramo te ciljeve, s jedne strane znači tim lidovi i menadžeri, njihova uloga je da osiguravaju da ono što je strateški važno, jel, na razini firme, da se to implementira dolje. U tom smislu vidim zadatak menadžera, ali svaki pojedinac je važan u kontekstu da razumije, ajmo opet se vratiti na analogiju sa biljkama. Tako, s biljkama i vrtom, znači da ja znam koji je komad moje gredice i što se očekuje, što ja trebam iskopati u toj gredici da bi mi onda imali jedan prekrasan vrt koji buja. Tako da zapravo svaki pojedinac, znači u cijelom tom procesu svaka osoba ima svoj komad odgovornosti i ono što bih ja voljela da, pa i čak kad pričamo o radu na sebi, da svako prihvati i odradi taj dio odgovornosti. Znači da se ne očekuje samo od menadžera da su oni ti koji guraju i tako, nego da je to jedan uzajaman proces. Ne? Znači da se maknemo možda iz tog mindseta čekam da mi se kaže, iako to u Q nije slučaj, ali generalno bih rekla da ponekad se previše očekuje od ljudi iznad da sve konce potežu, a zapravo to je jedan uzajaman proces. Ne? Jer ono što pojedinci dolje vide, neki put menadžer ne vidi, zato je ta interakcija. Zato smo onda i mi tu koji ćemo ne opomenuti, nego usmjeriti na nešto. Management, team lideri. Personal development plan. Vidjela si kako smo to složili, dobili smo pohvale, tako da nam je to drago čut. Tu uvijek naglašavamo koliko je zapravo važan zaposlenik u pisanju tog personal development plana. Imaš tu neke savjete? Ovako, znači ako gledamo personal development plan, onda i vraćamo se znači, na performance management, znači da bi mi ostvarili određene ciljeve, ja u tom procesu trebam surađivati. Ako želimo da zaposlenici budu angažirani oko svog razvoja, onda oni sami trebaju promišljati o svojim ciljevima. I zato se meni sviđa cijeli proces, jer ovdje imaju priliku ljudi sami promisliti o sebi, o svojim profesionalnim ciljevima, što im je osobno važno, ali tu ne smijemo stati jer nije stvar da ja za sebe samo vidim što mi je važno, nego da to što mi je važno da se uklopi u ciljeve kompanije. Odjela, kompanije i tako da. I zapravo ono što ja vidim u formi koju ste napravili je to da se stavi naglasak i jedno i drugo. Znači, rekla bi u procesu nitko nije pasivan. S jedne strane jasni su ciljevi, a s druge strane od pojedinca se traži da samo sebi promišlja. To znači da ako ja imam određeni potencijal, ja sam odgovorna da svoj potencijal razvijem, ne menadžer. Menadžeru je bitno utoliko jer osoba sa potencijalom je neki resurs za kompaniju koji može dati vrijednost. Ali ja trebam isto tako brinuti o tome da sam angažirana, motivirana i u krajnjem slučaju prenijeti svom nadređenom što mi je važno za to. Eto, to je ta neka kultura koju bi ja htjela uzajamnosti, jel? Kultura uzajamnosti gdje ja dajem doprinos i govorim što mi treba, menadžment to čuje, gledamo koliko je moguće to ostvariti i personal development plan omogućava da onda opet svi pričamo istim jezikom, da svi znamo o čemu se radi i kako to nazivamo. Jel? Taj cilj, koji mi je fokus. Jer čovjek se može jako stvarno zagubiti u današnje vrijeme. Tog svega, da. I tu stavljamo na neki način fokuse koji će najviše dati doprinos strateškim ciljevima odjela ili kompanije. Onda ću sad iskoristiti priliku još jednom. Svi koji niste napravili personal development plan, dajte se javite. Stvarno nije problem da organiziramo call od 15 minuta i da prođemo i da ako nismo nešto dovoljno objasnili, a moguće je da nismo, često dođu komunikacijski šumovi koje često spominjemo, javite se Anji ili meni, tu smo za vas. Eto.
Hvala, imala sam priliku da iskoristim to. Ok, imamo zadnje pitanje, poprilično važno. Kako saznati svoje talente, o kojim se proteže od početka ti talenti i kako aktivno sudjelovati u razvijanju istih? Ok, znači do sad smo rekli da je to uzajaman proces. Ja sebe poznajem, znam što mi treba, menadžer me poznaje, zna što mi treba i znamo što treba kompaniji. Jel? Kroz ove sustave koje smo spomenuli smo to nekako raščlanili. Sad, kako bi ja vidjela koji su moji talenti i kako bi mi imali zajedničku terminologiju oko toga što je to. Znači, ljudi načelno imaju osjećaj, ovo mi dobro ide, ali neki put ne znaju stvari nazvati svojim imenom. Evo, to je nešto što su meni ljudi iz ID rekli, da ID i Gallup talenti, koji ću sad spomenuti, pomažu ljudima da nazovemo stvari svojim imenom. I ne samo to, nego da imamo zajedničko ime. Jer kad mi spomenemo aktivator sad, za koje ti ja znamo, a ekipa još ne zna, ali ima priliku saznat, onda znamo što to znači. Eto, ako ljudi žele raditi na sebi, imaju priliku znači proći Gallup Strengths Finder, talente. Evo, imala sam tu sreću da sam certificirala taj alat u Americi i to je jedan alat koji ja već koristim zapravo od početka svoje karijere. I nikad mi nije dosadio. Jer je dubok i ovisno o tome koliko posvetimo vremena, toliko možemo duboko ići. Znači, Gallup Strengths Finder je alat koji vam pomaže da identificirate svoje talente i područje unutar kojeg možete najbrže ostvariti rast. On košta, kod za ispunjavanje Gallupa košta $23, da. Tako, i koliko znam, menadžment je odobrio da zapravo iz svog budžeta možete riješiti. Tako je, da. Zaposlenici imaju pravo iz svog edukacijskog budžeta da im se tih $23 skine, odnosno kontraktori si ga mogu sami platiti, a Ivona, ti si onda odlučila održati radionicu, jel? Tako je, znači kad se skupi dovoljan broj ljudi koji su završili Gallup, ja ću onda napraviti jedan online 2-3 sata webinar gdje bi objasnila sve koncepte, isto bi bila radionica. Sad sam se, poslala sam iskusna u vođenju online radionica, tako da nema razlike offline i online. I to je to. Evo, zaista, ako vam ništa želim, onda želim da krenete na put otkrivanja svog potencijala i Gallup je jedan alat koji najviše, po mom ukusu, gledajući sad nakon 15 godina iskustva, vam daje dubinu, ali da zahvaća vašu jedinstvenost, znači da ne gubimo jedinstvenost, zato volim Gallup. Jer nekako dovoljno jednostavno da imamo koncepte koji ćemo lako prizvati u svijest i sjetiti se, ali da ne gubim ono posebno oko svake osobe. Što često puta alati znaju onako strpa stvari u 2, 3, 4 kategorije i onda stvari previše banaliziramo. A ovaj alat to definitivno ne radi. Odlično, hvala ti puno. Jako si mi lijepo odgovorila na sva pitanja i veselim se i nadam se da ću imati priliku da smo u ovakvom sličnom setupu još jednom. Evo, meni je drago da si me pozvala na kavicu. Kavica je bila fina. Jel je? Nismo je pili tijekom, ali smo je popili prije. Čisto da se zna. Da se zna, da. I hoću reći da mi je drago uopće da mogu biti dio ove ekipe, da mogu rast s vama. Moja strast je potencijal i kad god vidim bilo kog od vas, vjerujte mi, vidim više od vašeg potencijala, neka možda vi sami vidite, i rekla sam isto da jedna od stvari koje možete očekivati da ćemo otkriti skrivene potencijale, a to vam je cilj i vjerujte mi, u tome je jedan užitak. Čovjek kad zna svoje potencijale i živi ih na radnom mjestu, onda je angažiran, a onda ste bolji i doma, tako da evo, vjerujem na svim poljima ima benefita. Super. Hvala ti još jednom. Vama naravno hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi.